Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukela khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenzeka nje mntanasekhaya awulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo siyifakayo. Sikubhekele-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs eyingena njengamanje ezithi-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke isayine-ke umdlali-ke wamaZulu oyi-winger laphana ku-Eden Brooks impela-ke useshile kuwona-ke amaZulu FC kuthiwa-ke njengamanje-ke iy'ngxoxo ziyaqhubeka between i-Kaizer Chiefs kanjalo-ke ne-agent yakhe laphana ku-Eden Brooks from laphana-ke amaZulu FC. Impela-ke iyona update engiyiphethe njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe hlangabezana kwevidiyo elandelayo. Isale kahle.